Om Swastiastu Prasemeton makin diang makarya Banten untuk tumpak uduh Banten pengarah ring pohon-pohonan pacang pengarah ring tumpak uduh niki para semeton niki wenten bahan-bahan sami wenten tipat talo wenten tipat kelanan wenten sasat mendaging tepung wenten peras hajoman untuk penyaksi ring dewan pohon wenten capah niki capah untuk ing pohon-pohonan niki wenten cenigan kecil untuk di pohon-pohonan sami. Mungkin tiang nyalanan dumun nggih niki beras. Niki wenten ingke kalih daging beras sampun wis bolong kalih masih tampil benang. Wau dagingin kulit beras pada semeton. Enten dagingin tumpeng kalih. Iki ajo manis sampun daging kacang-kacang, mungkin pisang nggih, niki ring beras daging pisang kalih. Ring ajo man siki daging tebu nggih. Kita tapi durung karya senampura tapi daging buah timun, buah-buahan sampun niki swentene pada semeton. Edang senang nonton niki Banten tumpak uduh. Niki ring peras mendaging kacang-kacang taluh ampun. Lalu sampan konde. Daging sangan-sanganan iki diperas sampean pusung ajo mendaging kepet kecil daging canang peniki nggih prasemeton belajar membuat Banten upekara Bali niki natap ring dewan pohon tumpak pengarah carane pengarah puniki nggih iki sampun wenten sasat daging kenten bubur sampun niki tipat taluh niki tipat nasi merinci carane nata nggih pada semeton carane pengarah niki belaka sampun dadong kaki dije tiang pengarah makin ben selain nika galungane sampuna niki bakte daun buah-buahan bakte tek-tek yang kayu pang 3 niki gantungan niki capah di kering pohon niki tipat kelanan kelan pang seperti tipat niki mate buah kentane pohone pang merince-rince pang aluh kenten pengarah di kering ring tumpak uduh nggih pada semeton belajar membuat Banten upekara Bali niki ampun tipat pengarah tumpak uduh nggih pada semeton sampun puput yang makarya Banten peras hajoman Banten tumpak uduh. Om Santi Om matur suksema.